Senang kesabun, umadatid insanan, kepisanangan lagi hari persiapan hari Jumaat di Tadau de Baino. Puji Tuhan, anu tak kagu dat kepegiampai, maya dat kesisan dat sampai yang kesabun iti. May tak kapatilang busok, mayampai magisisa tak kapat isuang sampai. Kinarahingan suang kerajaan surga, konsikau dat sokadungnu, isang baksabon ti insan pakaguh dat kanui haid kepegiamung, pagisiso maya ditit isa kagut sambayang maya dat purwanan penatalenan, kalansanan alumi sapi ramutan, kaing kokotan dahay gisom dat tinapot panambarasan ako saban bay ng amu orubat. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabersakod insan pod asanang kaswabon, asanang kagut kapirubahan datid kaswabon iti. Kapi asanang iti kayanan tu magulinggaw karangahan nga ay ikalansanan dot ay muayan paksari da kauhot boros kulah Akontay ko kanapodit boros-boros sa tangolunom inapohit rogon da monondig nga pirot tunih kadi turu katunih. Umon po nga ugumu kakagia. Kagalagali di dan rogon iti to gumu atunih karangahan. Okay. Kaswabon na po ba nga tulo na po panamarasan dati. Kapuhangon do ginawo. Piro-piro na dilinay datid kapuhangon na po oretan. Kapuhang to kanatibo nga ay nakurah tu piguli-guli ilo kapuhangon kamon na po nga manuh dadat kapuhang to kono nga milo na po poinggoyon pakagwi kapuhangon. Hopod no po kapuhangan no nga kamuyan dat aunsub ta kepada ruhangan dat iso kag hopod miso. Milon lagi kamuyan dat ako pakahan ta opuahang iti tu piguli-guli po tay kasari ilat kamun kapuahangon. Isuanggot ay pangintangan do bayno nga hopodom limo tadaw tulan keapat pensuang kasari takapot ti kamondat kapuahangon montokot tulun-tulun dit akiharo. Montok na po di Rasul Paulus isuang na pelayanan daw ipagilitan di tulun na kagumuan ay siyo kumbal ohuyan dot papatanom isuang gaginawo dit anggota jemaat halipia waguh yolo montok ko isa kalangadan da popowonsoy nunuhi tagayo isuangget pelayanan da kinarahingan. Asaru isiod manahak kasusunod kumadiolo dot popoburu iti kamoyen dot kapuahangon do ginawo. Intangan to kana po boros-boros isiyo miagal ko isuanggot kisah 2 hopod ayat 35 nga asanong
nu kasyad iti osanong nagimati teko alumag digimati dat manahak teko monorimo. Tumanu dakom hingga alumag I manahak ko I katarimo. Dahod apurimanan lah. Okay. Tok alumag gumuti kay katarimo hoy. Nga tapat pakapiyom harang hay na pa kapurimanan nilo. I manahak nga haro kapurimanan. I monorimo nga haray kapurimanan. Gadudu hilo nga alumag. Nga I napahi apurimanan dilo akon kamiyagan. Suway kapurimananud I manahak suway no kapurimananud I katarimo. Sakira na pod manahak ko nga harohit puas sa ginawo bo. Hari ko puasan do ginawo. Miyagalot doho na pod korohian nga iso na pod I korohian ko nga papakan. Oy maya ano kuno kakito dat ino pa itulun do mga kandi onsokon ko nga iyalo nga otood do makan. Miyagalid okay. Teka sayra no padharomanu uhupan no itulun nga otood no ginaw no kakito dat iyalo no pa nga otood di kadaw mantadit panguhupan no. Paing kukuron dat ikaw mo harimo. Haroy ka daw kataadan na ginaw hitit katarimo bo. Nga gaduduh na pala nga harhot ay kapurimanan di misway. Okay? Nunudi kataadan na sayra da manhak toko. Toko no po no kombal ato ko koilo mumbal pogi. Mumbal pogi nga haromoti at kapurimanan do hilo. Ay haron na po bolo bo. Haro kapurimanan nga haray mahit pangunsuban. Nuno pangunsuban kana pod hiti isuanggot 2 Korintus siam ayat ke-6 turu ino pa itulun dat manhak ko akuri nga mangomot akuri nagi ino pa itulun dat mananom bo agumo nga mangomot agumo. Okay. Pangunsuban na paditi nga moy dad iati na pa nga papatahak ka tumanud dot kogoyoon o puwahangon na ginawa. Kadam miyampay dot agang awil taong iloy nalihuan ko mini panapu dito no. Kada dot miyampay aluk sa dihati. Teko asan sagan. Kakuaan na po nga, kinorahingan na po hom, olisi, detulun di manahak, miyampay otood. Hana-hana matim o insanan na pa itulun da otumbayaan dahilad kamundat Makedonia, nga tulun da masikin, nga ginawa na pa dilo ay naparas sa lisih da kinorahingan, katapatan daw. Miyampay otood, iyalo na pa nga manahak, montok dot pelayanan Injil. Harati kamoyon dot sayra na pemanhak toko nga miyampay dot karelaan hati. Okay. Nugyati karelaan hati. Kapuahangon, kadermawanan. Okon ka miyampay aluk hang kuyon. Manahak ko nga asan sagan okon ko miyagalid di. Nga miyampay dot otood toko do manahak. Kamun po iti no patitahak iti nga karay iti kamun na kapuahangon. Okon ko ipor sa puluhan. Okay? Ipanguhop dati kumatulon sa pitulon.
nga inapay katarima hidim ay siya ka kita dat ay iya na pa nga asansagan ka amo, amun na pa dihom inapay panahak no di nga urusan ni dati iyati kumakin rahingan. Tu inapay kat imo narima hidihom tarima na po ay siya kay ako kura ginaw no asansagan to. Katay ka amo. Amun na pa nga mantad pa di kapuahangan no kapurimanan no iri na pohom ay urusan ni dati dat iyati kumakin rahingan. Nga kana pod hitihom kinarahingan no pohom ay manu hisiyat iyati na pa nga manhak niyang pay kapuahangan na ginawo kada doit asansagan manhak ta kamiyang pay otoon. Irih dahi karahian na kinarahingan. Munta ka pala tulun dat Makedonia nga naunsub natudukan na di Rasul Paulus at manhak ko po miyang pay kapuahangon na ginawo. Aga na ginawo kon kaasansagan. Iri na dit iyala na po nga otood yolo dat manguhup manahak iswanggot pelayanan Injil. Iso na paman tadi mandil sa kadungo nga Rasul Paulus sendiri. Ay lantakod isya na po ay papaindalan na pelayanan miyampay dat sukarela. Iso isya na hot ay sa kadungon diyolo. Sairaan pod harot mandati timungo miagal ko dana do iswang gereja. Nagi noritan hitid iswang dat miagal ka iswang gereja tulundit katutun na kinarahingan. Moid manginggan do kaposian di tulun-tulun atumbayan kumad tinarud Yahudi. Inapahi kapuahangan da ginawad tulun na Makedonia nga kaintalang montok ko iso imilok pagalan kumad sidang-sidang dasuway. Tampinay orahian dayahay papasunod kumado kayo right kalisi dit pinatahak kumad jamaat dahilad Makedonia. Halipiad aga tapagumbalan iswang dat ay kainggaritan nga inapay kataadan diolo nga muabruab kasari halipiad iolo pa di nga sangat miskin nga iolo na pohom kaya iswang do kapuahangon. Bersaksi aku dat iolo na po nga manahak tumanud dit kemampuan diolo. 2 Korintus 8 ayat ka iso gisam ka 4. Hitin pa nga papakito dat itin pa kapuahangan dati nga okon ko ay kaya to kapuhom milo nagi manahak. Nga iyo tidagya nga iyo dira to soro ko bo. Ay kaya na po dati hom ka hari iti di. Nga tumanud dapatit ay pakitonon datulun dat Makedonia sangat miskin ka. Yolo na pati nga sangat miskin. Nga manahak yolo tumanud di kapuahangan diolo. Nuno pa'y haro. Ato kay muro dat mandadat kaya pohom miloh nagid opuahang kumatulun da suway. Nuno pa'y milo datid paburuan iri na bagay titahak. Sakirod ay haro tusin di haro kamilaan no iri ni milo no patakon. Haro hot ay dia dot kalabihan iri ni dia do patahakon miyampay kapuahangon. Okay? Ino po hit kapurimanan dati dot manguhup montok katulun-tulun di atumbayaan miagal ka ihilom Makedonia nga iri na po dihom mantad mo ti dot
ay penyerahan diri kasandihan diolo di poimpuanu kumakin rahingan. Numan guyuo maya darusad da kinarahingan di kasalimpunan gisambot ielo na po nga papatahak ko kaposian dalo kumakin rahingan. Iri na di miyampayad o sano nga ginawo ielo na po nga papatahak ki kahaharan diolo montok kot manguhup itit pakabaran Injil. Nelo tagal naman unsubo nakuro. Miyampay do otood sa ira dahar kasiwatan dielo do manguhup hirinod kanwi lo manguhup montok kot ay tulunda suway. Wah, may toko kam wah. Tagal naman sunuday. Ko kita nunuho kaporluan, nunuho kakurangan. Paling kuro to kayati. Kada borosod manguhupat tulunda suway. Isuang piad gereja dati nga agumu temo di keperluan. Bangunan gereja sekirang mandati paralado bangunan gereja dati nga naposuh na dila silingoy ka. Porlu dadi tambahan da kipas. Mikrofon nga aiso na di bongut. Pintu tandas haradi keperluan nilet pintu tandas ka. Agumu baru bangunan gereja. Suwahi pondohit sekirang dati gulay pelajaran kasuabon kanihab. Perlu nilet keluarga dat ibu tunggal. Teko warga emas molohing tanganak ongosadu matu tanganak diulodih ka. Harohit yu. Harano po. Irino po ipagilitan lagi dati sebagai anggota jemaat. Suway pondi sumaliwan to kanundod moy di kogumuan. Iri nga agumui atok. Jadi sayra no pod onsub o pinting ubasan dati iti kamo nakopuahangon nga tagalom man sunuday. Tagalom sansagan. Tagalom sugaton. Perluhit tulisan, pasurat. Nga iri namatugati dan pengurusan dan pemagunaan iti manu tokod it pakitanan po nga rasmi. Tulisan kapasuratom ay poborosan nga pira hapakianuan kumadia aman nagitahako. Kawasan na di ba? Sayra no pod ay rasul magada dadit titahak diolo nga iolo no po mononsog gisyo do monorimo. Isuanggot ay katapatan diolo miyampay dolisi kompinayan diolo miyampay otood iolo no po di nga ay oruhangan kasari isuang dot kapuahangan do ginawa. Kadi monopot. Sayra no pod harman hakot panuang reload do kayo kumadoho nga ay tagalitti kang kuda nga paingkukura po posan sogon ay mahino po ka pagihupan to ko po di man tadi dihom tarimoon kundo nga atumbay ano kud pagulian kuno po nga iya kayo nga ay osano nga ginawa nga iya diri po sayra no pod haro ginawa dati manahak kumasasangulun no pon da tarimon nga iya nga ay osano nga ginawa
Yede aku kuaan ko. Eh, tumano da pod ay sarita sangulo na tambalut ina kumbalo sumikul led Indonesia nga haray is magangat tendo dia da moy hari jadi kinaulitan da kasusuon. Suhuon kanon da manaha kapanambarasan khotbah. Saira no pondod ay ipelajaran no mamanaw no da muli nga manahak nun da titungkap. Ino pa titungkap nga tusin. Kasi man ka na po anuay tiyadim tarimon na po ka nakuro. Ano na po tarimon nga pakukuwaan niyolo ka. Kando dati ay tagalit iti na po nga palayanani nga iti katoko. Nga no simbar. Simbar ka na po kuno mati kayo lahom pa yung kuro po mongom sikaw di ati nga iti na pawayaan ko pakitanan ko kaun sikaw kumadia. Nga irin na magisusuwayat ay karalano ipaindalanon dati tid right kay lot kapuahangon. Agumo igyaralan nilad hilap mo. Ino po hit naritan dahiti nga sayra no po dot ay tagalin doh kalau rasul dot mada dadi titahak diolo nga sansagan diolo. Sansagan ay may no po bo ka. Tarimo no po ka. Irinohit iswanggot kapuahangon it popotopot maya dalisi montak kitong pinay miyampay otood ino pa dihit kapuahangon dilodi nga kapuahangon na ginawo nga aruhangan kasari. Sayra na po didot may na di Paulus parikata ititus dahil Korintus da papagirot ta ginawo tulun-tulun nga dahilo nga minanha kisiok tutudok kumadaw dot miyampay dot ay tomodon da napadahit sidang dahiridi nga paymogonon dialo iti kamondat kapuahangon. Kita dati hilad 2 Korintus pasal 8. Gisam da 9. Man tadi di dondo miagal do kayu ikiharo isuanggot nununopo isuanggot katumbayaan boros kamilaan tomodon kanu manguhup isuang dalisi kumadahay. Paingkan nagi kadaw dumoydad iyo ko no po nga kiharo isuang dat pelayanan dalisi. Dondo miloh takadiman hataso patilambuson nunuh na pahit kapihunong kapiontok idit kapuahangon do kayo manda tiri paburuo miyampay nunuh na pay harod iddo kayo. Kakuaan na po nga sayra na po opuhang kod manahak ino pahit itahak do ko di nga otarimo do kayo. Ino po ititahak do ko nga otarimo. Sakira na po ino po ititahak no nga payumpohon dan nuno na po iharad ido kayo okon ko it aiso do ido kayo. Kamuno pa nga ino po hit kapuahangan dati di montok it harad idati okon ko payungkurya kamuan nilatihla. Sontob no po di harad idia iri no kadaan mingka haro-haro ka. Kadaan no gisombot moy ngay toko pangutang. Dot man depan haki ko ka. Nunun no pay harad idia iri no. Natagalot ay moy papangutangot man depan haki.
ina pay pangusubanti nga nuno pay harad idia am iri na patakon. Tumanud dat kaganan da ginawa dati. Kinarahingan no po, kasapi siyad po patuntugan nuno na pohit titahak kumado kayo, may iyo ko na padanga kasari-sari dat harohot kacukupan iswanggan nuno na po, harong nagi kadawhot kelebihan iswanggat nuno na po kamoyan dat kebajikan. Miagali haron na kasurat, mamiduo hisiyo, papatahak kumatulun na masikin, katapatan daw, patilambus kasari sa gigisom. Mandi siya paintalango, it linso muntaki manananom. Roti deman akano. Managi siya paintalango, ilinso, muntok do kayu, manunda siya ruhangay. Popasuni di tua-tua do katumbayaan. Iyo kau na pendanga man kau ruhangad iswanggat nuno na pa kamanda kapuahangan da ginawo ipapatungag papaingkakat da kapurimanandat mangungsikaw kumakinarahingan iswangdat kinahinaan kinarikatan dahay. Kapuahangan dati dit akan ka paimpohon da iswanggat tinan sendiri mangigit at iminangigit tidit jemaat teko sidang di kasalimpunan iswang na kataadan. Kakuan no pa nga inapay tulun-tulun da atumbayan nga kaylo hiyolo dat inapay tamudan dilo manguhup ang mangigit ta iswangat pakabaran Injil kumah da tulun-tulun dit iswang da katuangon maya da kapuahangan da ginawo ang papakita dat ay soot rurubaton sa irad katarimo tokatit titahak kinarahingan. Nununang ko kano papaintalang kapuahangan da ginawo suway ko maya dat ay rusad da kinarahingan. Iswang papangintangan da tulun-tulun di atumbayaan akan ko apia atumbayaan nga iri na po iso at kasuwayanan dit pinatahak ko kinarahingan. Tokom agayo, iti pumakamoyan iti kamundat kapuahangon iti. Otapot tagi sayra na po dat ay apuahang kasari-sari takod manahak nga nukandat tangulun di katarimo. Iyolo na kapiyahit tulun datang sonong kahe. Muhot nandad nugya katumbayaan di lolo ka. Hiri na hot kasunsudan dit ay paguhatan da sayrad papakita hom paparikat ta katika puahangan kumatulun da suway. Muntak no pod deho da kapurimanan iti kamunda kapuahangan da ginawa nga isoot ay karunia da kinarahingan. Akon ko insanan takod ay haro kapuahangon. Nga insanan takon pa nga arahian madad apuahangan tulun kumadati. Harati kamunda it tamaha basumono itit okolit. Itinapot isaya do ko orahyan do okolit. Tumbay ano ko ay sanan to ko nga to koy orahyan do okolit tulun kumadati. Sedangkan do ipiahi tulun do okolit nga ay orahyan do tulun do okolit. Kamu po nga ay sanan no padati tulun termasuk na dit tulun do itamaha tay ko ang okolit nga orahyan do apuahang ngay tangulun. Iswang dat pelayanan nga iti napakapuahangan nga ay apatut teman dati paburo. Tu santab na padit kapuahangan dati nga naratian dati di kasuabon baynod iso nagi kadawhot
titaha ko kinarahingan kumaha dati. Opuhanget wayo andati, komo pa nga opuhang nahimoyo. Opuhang apoy molohing, patut tet itanganak nga opuhang na kadaw. Miagala podit dahay molohing nga kaboboyohon na matud di lumohing ay. Ino pahit milabораsan da omumulok tay kaahapakan po nga. Oy mayaan, bagid iho lah. Oy mayaan ako na di ko puhangon. Puhangon dit molohing. Nga mohing lohing 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 molohing adi bayna nga mumbaldid minta langit agi ginaot katamahawon. Manguhup kapatulun nga iya nga susah ogumo oburuan moy kapahampitet moy panghupawakon ka. Hari ti di ba? Nunu na pay mano nga ay tagal ka. Harap ay pauhupan no kumatulon da suway nga ay tagal na mo'y panghup ka. Kaboboyhon na maturid it rumikatit lumahing at yadi. Akita ko ham kangkos yam kailah kay hinggohot tinungkusan iti kapuhangan dahay. Iya itadan iti kapuhangan dahay. Opuhang koy di laid ka. Opuhang koy di laid ka. Jadi iti isay no kay iya dito ko lumahing omulok to ko poti apa nalali apa nyanyuk. Opuhang to ko po. Isay di no kay lumahing ka di nga okolit. Jadi man tadi dihom dada mo tahar poti timpu dati dondo harap ko purimanan dati opuhang to ko mai to ko pendalano. Isuang na pelayanan manghup tokod kepuahangan datid isuang da pelayanan, gereja isuang dat ay koyonon kinenon dati masyarakat dati bahkan dahiripiad karajawon dati ngambil ito koy papaindalan iti kepuahangan. Miagalito nga sigu-sigu asaru no dahar orang okod ay iti to nga sigu-sigu papinsa dia edit alat bantu mengajar, itu karatas-karatas, kahit. Ndam nunu na poit karajaon nga iya di bo. Iyo koy hipakarajad hino kesehatan, asaru koy mumaguna tusin sendiri, dat manguhupit karaja do kayo. Iya di mari. Nunu na po nga, ilo na kamundat kapuahangan na ginawa. Ogumo na ba? Nunu na pa nga oporlo ta kanatit kapuahangan na ginawa tapat kapiyo. Iyati sebagai molohing haroy kapuahangan ginawa datid muntakila tanganak. Iyati sebagai tanganak hari kapuahangan ginawa muntak kemolohing dati pantamong dati pusau dati kumadelo iso iso ingay kapuahangan dat ait isuang dat kaboboyuhon dati. Labi pun dat isuang dat pelayanan da kinarahingan kapuahangan dati muntok kot ait sokadung isuang da pelayanan sokadung muntok ke gereja insanan no pula nga haro keperluan dati isuang dat kapuahangan da ginawa. Main na dati pinting ubasay moy ilo na po kapuahangan dati nga akon ko asan sagan. Pigugulihan na datid opuhang toko miyampay ko siribaw na ginawa. Kadit mangimbulay. Iho na po sayra na po haro nanday pauhupan ko kumatulon da suway. Haro nanday mumbalot mamarayaw-rayaw dia. Iya indo nga idit kumambang-kambang. Yadi jik katiga di kagumuan di kumambang-kambang ondo nga sorohon kuno day sindinggot hari sindingga dusun dat kahom okon ko makiroroyohon aku ka.
Irinit suang ginawa halipya kumambang-kambang kan na di ba? Tu itinagati kaboboyhon dati sira na pod onggok-onggokon ondos-ondosan ko nga mumbalad yun dit kumambang-kambang nga paimbulayon no hi kapurimanan datok pakon ka makiroroyohon iti ka. Nga iti natit palayanan ng kapuahangan dati kapuahangan na ginawa dati montokot palayanan na kinorohingan. Okay? Bah, aduyadit pahitian to natit pelajaran tit kasuaban na bay no? Kung sikaw mantadot pinakinanghan dati kano misi sa tokod isuanggat sambayang. Kinorohingan sundo isu ang kerajaan surga. Kung sikaw dot kasuaban diti insan pa kad nalibupusan na di dahitit panambarasan do may puruanan panatalayanan. Insan pa kaguh dot ay minangunsub dahay maya diti kamundo kapuahangan do ginawo lebih pundod montakot tulun sa pitulun isuang na palayanan. Haron na pohot kanta kanda wayaan dahay hingga nangkud iahait manahak teko iahai kotorimo nga insanan no pari nga haro kapurimanan dit pinatumboyo no itu unsub no montok dahay insanan. Kung sikaw di kasiwatan no patahakon no gisambot inapoy kapuahangan dahay nga onsoy dahay kaposian dahay miyampait osan no ginawo agaan na ginawo asimbayan na ginawo ihay no po nga manguhop isuanggat pelayanan. May no berkata insanan at anggota jemaat mantadot kapuahangan dialog menyokong da pelayanan isuanggan nuno pohot ay pawayaan gisambot ialo ni tulun-tulun dit ay pensuang igolongan di tulun-tulun dat Makedonia. Iyahay haro kakawasan da ginawo haro kaandasan dahay nga may na dari lapahay maya dilisinu gisambot inopahit ay kaandasan da ginawo dahay sebagai sangulo na tulun nga akon ka iriha mintalang suway ko it ay kaburu dahi lisinod isuang nakapasindahay. Kung sikaw nagitadaw do bayno sumadi ayahay muntok katadaw samat may na hay ahako isambot ayahay katangkiad mantad di katumbayaan pananudan kumadia Tuhan. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw ginapagyampayan dati nakasusuay studio di bay no pitangat tuong nakarikot ka sa usamok mato pukul 2 nakarikot ka sa dok kasuabon na suab kasimban pakagu studio dati ti tokay ini komandot mulud tulud miya galat tambolog ingga kasakaan. Bahin ako po asanong sumadia dot ay tadaw sabat asanong kapiramutan kapiruba takod kasuaban na suab hinako po.